खुरमजरी मियंग ताबीर सिमुताराम उचरी नसी बरोय बपाउदा थोंजू अमसुंग थांगमैबन केंद्र की मरकी मिखलदा मिरेप तरुना लंबा तौनरगनी कांग्रेस न माय पालबदी चही अहुमदा तौखिदब थबकसिंग चही अमगी मनुंगदा थोंजू केंद्र की थबक पाइखकनी हाना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे कांग्रेस द वोट पीरबदी मणिपुर थुगाइबदा अयाब पीबनी हाना बीजेपी मणिपुर की प्रेसिडेंट तेज चाउबना हाइख्रे अमदी पुलिस न फोर्स खक्ता ओइबगी महुता कम्युनिटी पुलिस की थौदांग लौदुना मियामगा नगना चटमिनब तंगाई फदे हाना डीआईजी रेंज 2 डॉक्टर सोयबम इबोचाना हाइख्रे मपुंग पाउ पिजरी था असिगे कुमाथोय द पांथोगदरबा थोंजू अमसुंग थांगमैबन केंद्र की मरकी मिखल असिदा मिरेप तरुना लंबा तौनरगनी ngasi मिरेप चे लौथोपगे अरोइब नुमिता थोंजू केंद्र की इंडिपेंडेंट मिरेप ओक्रम इंगोगी मिरेप चे लौथोखरे थोंजू की ओइना मिखल असिदा थेंगदौरिबा मिरेप सिंह अदुदी बीजेपी की थोंगाम बिश्वजित आईएनसी की बिजोय कोइजम अमसुंग मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट की डॉक्टर तोनसना शर्मनी अमरोमदा थांगमैबन केंद्र की ओइना आईएनसी की जोतिन वाइकोम बीजेपी की खुमुकचम जोयकिसन अमसुंग मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट के डॉक्टर तोनसना शर्मनी मिखल की मतम नक्सिलपग लोइनना भोट खोमगे थबक कनखनरली बीजेपी अमसुंग कांग्रेस अनी की अकनब कैंपेन चथबग लोइनना अमना अमदा मराल सिनदुना हुनबगी थबकसु हेना कनखलगली थोंजू केंद्रदा कांग्रेस न माय पालबदी चही अहुमदा तौखिदब थबकसिंग चही अमगी मनुंगदा केंद्र असिगी थबक पाइखकनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे खोंगमन जोन 3 कम्युनिटी हॉल दा पांथोकिबा कांग्रेस मिरेप बिजोय कोइजम की मिखल की कैंपेन दा वाफम असी चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी थरमसिदा मिनिस्टर एके मीराबाई गोविंदास कोंथौजम एमएलए ओलंधोनी यावना कांग्रेस के लुचिंग कयासु सरुक याखे चीफ मिनिस्टर ना मखा तारदुना सोशल पार्टिसिपेशन लाइरिक हेबगी चांग हेंगलकपा अमसुंग अंगांग सिबगी मसिंग इंडिया की ओइना ख्वाइदगी वांगना हंथहनबा असी कांग्रेस की अचौबा माई पाकपनी जीडीपी की चांग चादा अहुम ओइदुना चाखोट माइकेदा खुमांग चौसिलगली इंग्लिशनी तरातरेता पांथोकदरिबा मिखल की मांगोइना गवर्नमेंट असिना तौखिबसिंगी बुकलेट अमा पुथोक्तुना मियामदा खंगननबा होनरी मतिक चाद्रबा मिहुना चही अहुमरोम थोंजू केंद्र चाखोट लंबीदा मनिंग हनखिबा असि कांग्रेस ना मिहुत ओइरबदी चही अमगी मनुंगदा फुकतुना पाखकनी हाइखे इलेक्शन मॉडल फोटो कंडक्ट लेबिना आई अपॉइंटमेंट लेबका होगी बच्चे हो तो आयो मरी मया आएगा तो हम लोग खबर यामा आयो तो हम लोग खबर यामा में ले लेंगे तो प्रोजेक्ट इलेक्शन मॉडल फॉलो करने के लिए ना मया आएगा सी तो खबर से आप लोग सी खबर आप लोग अपॉइंटमेंट सी तो ना आए से मतलब ये इलेक्शन मॉडल फॉलो करने के लिए यादवा चीफ मिनिस्टर दादा वोट हमने बना अनुच्छेद लोग ये दादा और प्रोजेक्ट और वो सेक्शन का और ये अपना इलेक्शन मॉडल फॉलो करने हुआ ये है ना तो ये कोई पांच के तो और तो खबर में आती ये तो बता मैं होगी बात चाहिए वो बखाई से जा वो बखाई करें से जा तो खबर में आती है मैं सीधा है खाता लगी मोहन लगी नौ किलो इसका अतै वांगालोइसिंगना सरकार असी सेंजा थुमजा तवी हाइना बीजेपी ना संदोलिबासी मखोइगी मराल कुपसिनना बहोनबनी कांग्रेस ती माइखुम मखल मखल उपतना थबक तौदे हाइके कांग्रेस मिरेप ओइबा बिजोय कोइजमना महापु मियामगी मिहुत ओइना माइ पाहन बिरबदी लेमौरिबा टर्म असिगी मनुंगदा अंगम बथाकता थबक तौगनी अरानबा असोइबा हाइबसी लोतुना थंबा यारोय मदुना डिस्क्वालिफाइड तौरखिबनी हाइके MOS unit is also the given is so in a happy that the Hikara, but the Nasan is a little bit older, so the one wake up away. 7 was so the 7, Pohindra, Sahikara, Kozuki, Seva, ruling party, ruling Sakaki, ruling government gave no how to get the Hana, Yana Pino, so her Bakiti had.
Naga integration da ayaba pikiba Manipur Pradesh Congress Committee ki President su oiriba Deputy Chief Minister gakhamna luchingba Congress ta vote pirabadi Manipur thugai da ayaba piba tagani haina BJP Manipur ki President Des Chaubana phundokre Nitya Pachuthek talaiba party ki office ta pangthokba pawmi phamamada wafamasi mana phundokibani Tharamasita hana Chief Minister oiramba RK Dorendro MP oiramba Maijinglung Kamshon amadi N Indrajit BJP de yaubada ayaba pire haina su President Loktoke RK Dorendrona Manipur Miamda Afabalengak ama piba ngamgadaba party BJP oibana party asida yaubani haike Des Chaubana Thangmaban amadi Thongjugi Maraki Mikalda BJP gi mihut mai paklabadi Congress government na jahi tara mangagi matamda chakhot thoramgi paikhalambasing BJP gi candidate anina pangthokpa chakhot thoranga kanana henbagi yengnasi mamai ani longba Congress ta vote pirabadi Manipur kaigani phongdokhi How's hanging Home Ministers na Naga integration na Pagani Haida Memorial Makuna Soitor, Prime Minister, Piba Mana Manuda Kari Yawi and a Hangi study Mana Piki, but you would Yauri Bra Yondabra, Hairi Bra Naga integration to one of Hani Haibado, Madu Yawra Yondabra, Hangomale. Police na force khakta oibagi mahuta community police ki thaudang lauduna miamga naknana chapminaba tangai fade haina DIG Range 2 Dr. Soibam Ibochana ngasi first MRG banquet hall da pangthopa afaba police department oibada nupi police singi thaudang chawi haiba nupi police singi workshop audopagi thoramda haikre mana makhata na haikibada Supreme Court ki order na auzik police act asi state khara da chanaba haure police pu force oina lobagi mahuta service oina lauduna irang thopa khakta da thabak tobagi mahuta community police ki thaudang logduna miam ga nangnana chapmina batangai fade miam na thajaba mangtharakli ba asi hantahana na bahonasi phongdokhi community police ngai noina hana na jal to pre hoi noina tawdam ka sini yai hoi do akoi chu Manipur cases civil civil ram wan noina han tawdam ya ni pati ulke and that is 20 years or so to come into that stage of police. In Far West District SP Office na sinduna ngasi First MR Complex ta leba banquet hall da pangthopa workshop aduda DIG Range 1 K Khongsai DIG Range 2 Soibam Ibocha DIG Range 3 Bandana in Far West ki SP Dr. AK Jaljit PRO RK Tutu Sana Susarya ke Togetherness and Fighting Crime Habit Team da pangthopa workshop aduda DIG Range 1 K Khongsai na phongdokhibada housing Manipur da tholiba thodo wathok singda nupi amadi mairi singna khongjang changsilakpada lakshina Nabada Kudungcha the Bakaya Mayoknari. Social crime asi Manipurda Achoba crime Makalama Oide, Masi Mayoknanaba, Akanaba police team Oiba Matautai. Case ama soft over Matangi Matung ina Anoba Lo Kangba Madi, Tanaba Changi. Cyber crime unit sing Infal is Amadi Infal West that trial when a Tabak Toba Hore, Masina Mai Paklabadi, Achoba Kudungcha Piragani, High K. If you are working in Manipur police for a few years, if you go outside, let me tell you, the experience that you have here is more than enough for you to go anywhere, and you can be better than most people. Thangmaban amadi Thongju Kendra da Manipur Democratic People Front ki Mirep oiriba Hana Works Department ki Chief Engineer oiramba G Tonsana Sarma nangasi Thangmaban Kendra gi vote khomba chapada miyam na thingduna vote khomba yahan khidre Prajana yadrabani na matungda vote khomba laklaroi hanasu mahangna miyam mamangda phongdokhi ngasi Thangmaban Sinam Lekai daleba Naharo Lesemba Club mayada mahake escort khartaga loinana loudspeaker sizinaduna mahak masana vote khomlingai da lamdam adomgi praja sing thoroktuna Thangmaban praja usitribara Haiduna Atingba PK Club ki mihut amana ISTV News ta phongdorakpada Kendra animak te mahana sanari ba rule si karamano BJP na lairibra Congress na lairibra animak na lairibra aduga Thangmaban praja bo yamna pangdaba aduga haiba ngamroi matagum escort kharaga mak masamana publicity lakpasidi tasena Thangmaban praja ikai pibni Amaramda G Tonsana Sarmana Democracy Chapalebakta Mapam Amada Hekta vote lepa karisukai de adubu Thangmaban gi miyamna mahapu pamde changlakanu harabanina vote khombagit artha thoktre matungda vote khomlaroi haike Thangmaban praja singhina yare Thangmaban praja singhina ai pamde haireko adarbadi ai vote khombe artha thoktre Opposition yautrabadi democracy ki wahan thok lairoi afabalengak lehengi harabadi opposition leiba mathau tai haina o joina phungdokre
ngasi BJP Thongju Mandol na sinduna Kendra sigi mirep oiba TS Biswajit ki Khongman Mangjil da pangthokba Mikhal gi conference amada wafamasi phongdokhibani Taramasida BJP State President TS Chawba Har Minister Oramba Dr. Nimai Chanduwang Dr. AK Ranjan Susaruk Yake O join makha taraduna Deputy Chief Minister na opposition da leiraga karisu kanaba fangloi hariba asi Congress ti government paiduna leibani na khanglamloi makhoi gi minister singdi department ki senfu oiba Minister na mi phuba mihat mipun thon bada matik chaba cherak piba ngamdaba ain leitaba government ni haina maral CK Manipur da tholiba problem gi marakta lalhobagi issue asisu Congress government ki daitani haike Manti Singh kana gi koi beri dari Manti Singh sak sak mo imung manu gini department mayang si se har kanda ma magi imung manu gi department ni oke kamjor pujai to maduni armed forces special power act ma Manipur gi laro ko nam tane si waro maduni Ami thaja laga Manipur gi laro ko khara hat ki badi hai laro ko nam to bai soi waro अरे और कभी आम प्रोसेस जो पावर एक कुंभा एक तरह कुंठार चलाएगा मनी की लालो की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है अदुना मदो नेगोशिएशन टेबल थ्रू एक नेगोशिएशन टेबल कराए नो एक बारी साल को होना होता है Diwali amati dingol chakobagi miyamna pochai leinabagi damak hayeng nomajing numit asi Imphal municipality na konba jaga singda leriba dukan kaitel sing thong hangani hiramasiga mari leinana deputy secretary labor and employment na notification ama thokre pawi marathan datiba break amata break matungda taram uksari Kurai Kendragi MLA Dr. NG Bijoyna Jenims da lam pithoki haina media da yaro liba wafamasi laibak thiba amadi aramba wafam ni haina MLA masana singdorali ngasi Kurai da leba MLA gi mayum da pangthokiba pawgu mi pamamada MLA na phongdokhibada Medical Council of India gi guideline matungina Medical College ama linkhapada tangai fadana lam ekar kumanga mathau tabadagi government na akoibagi mafam sing lawsinkhibani sarkar na Medical College linkhanaba lam lawsinbada MLA gi mathau tade MLA na lam pithokusu ngam Housing Institute asigi akoibada leiba miyamna hawriba iho asi kendra ahumgi MLA singna solution purakna ba government ta takshinduna laglibani hiramasiga mari leinana MLA na lam pithoki haiba asi aramba wafamni masi ikhang khangdana khangba saraga haibani haina logani hiramasida rajniti pusulaktuna phongdorak pasu laibak thiba wafamni asigumba akhangba saba masagi khudongchaba lawna bahona ba miyoi miyamna chection biu haike Jenims ki director da land allotment pithok lamba laibak thibani haiduna aikoi gi lamdam asida Kurai Kendra gi oina politics story bani hena thorpa miyoi amana phongdoki basi ai laibak thibani land acquisition act ki bakhada lam lawsin ba sarkar namba adugum bagi egamagi makhada sarkar na madugi thabasi paikhat ki bani Masida MLA ki mathau leite MLA talam leite MLA Dr. Bijoy Swaida ai natrabasu sugumba situation da government na land acquisition to matamda kana gumbal lamdam mamatagi constituency amatagi MLA amma tanabagi mathau leite hena in thamjage praja mayamda ina yamna maru ina thamjaning wafamdi politics pushalaga sidaida Kanglam Kampatana Badram Tona Honaraga Tauriba meeting that Towningan Popuri Mota Towning Handanaba Poliba Asigumbase Masigumbase Aikoi Lamdam Masigi Kudong Tiningai or Balambi Darga Nunjao Kudi Tiningai Weba Other Samaz Haragana Samaz Mangan Nabagidumba Mioini District Magistrate Imphal West na garang thokiba order amana district asigi manung chanba thangmeban assembly constituency gi maraki mikhal tha asigi kumathoida pangthokodoriba asigi mari leinana lana yum gi gate wall amadi government ki office singi wall amadi gate ta election ga mari leinaba je chang napsin ba thingkiba ga loinana hana napsin lambasing su khudakta lokthona ba khangakre hari Central Agricultural University gi College of Agriculture Department of Animal Sciences na sinduna Backyard Poultry Rearing gi Yanau Singh Lomi Singh da Yanthokre Iroi Semada leba Central University da Pangthokba Tharam asida Veterinary and Animal Husbandry gi Principal Secretary Lumuana Lakher College of Agriculture gi din Dr. J.M. Laisram Animal Sciences ki Head Dr. M. Dhaneshwar Susarya ki
July kumangada Prime Minister Narendra Modi na haudokiba Mera Gaw Mera Gaurav ki sarug ama oina Laumi singda karaba asi fangan kibani Manipur gi oina khungang manga ahanba oina pakhakadabani Principal Secretary na asiguma thoram ama Central University na sinduna pangtholiba si Laumi singbu ahenba lausing tan sinduna makhoi gi sel thumgi fivam fagat hanbada mateng oidagani phongdoki A big number of 50 crores per year, but we produce only about 10 crores in a year. So that means we produce only 20% of our requirement and we are short by about 80%, which is quite a big gap. That's why we need to produce more eggs, and for that we need to encourage and promote more poultry farming. Mamang thagi kulumdoidagi chathrakiba food processing industry gi entrepreneurship development program ngasi andro kendra gi thambal nu kethil da luisinkre National Mission for Food Processing gi makada State Mission Directorate na sinduna chathrakiba thoram asigi luisinbada Food Processing Unit ke Deputy Director S Joy Kumar Development Organization andro kendra gi President MD Kamaruddin amadi thaupubu singsu saruya ki Deputy Director Joy Kumar na Androda Kihom Kumai Loikraba Matunda Lamdam Adongi Lomising Sento Lambi Hena Lakna Panamda Kihom Amadi Ate Potok Sing Process Tonaba Government Ki Maikadagi Lupa Lak Ani Makhairom Changna Kulai Kilaba Matunda Training Asi Piba Hobani Development Committee Androna Su Saru Yakiba Training Kumanga Asi Several Group Semanduna Makatana Sento Lambi Lainaba Honabada Mating Pangbiu Government Ki Maikadagi Su Mating Pangani Manipurgi Kihom Asi Germany na Metric Ton Chamri tha kudingi lobgi matang da wari saba loirabani tungi lambi chauna leba maramna miyamna paksana kyom thabiyu kyomgi common facility sanana bagi mafam chaba ama andro miyamna pibiyu haiki se puja choba tawong mer kadini aduna pineapple facility la kosida processing facility la kosida adu da cholesterol yakni story jang aduna mang da patta bundana ma am facility yakne ana dadi andro mi lisingya no ko thabu pe kadisi Right in the district, the facility, really, can not honorary, right of Nakai and the soup, by the quality processing facilities, Lambo and Androgi. Dida me Singta Kundi, farmer Singta Kundi, so helping. Ngarang thamaban laizing ning tholam pakta birthday gi isai nomai gi thoram pangtholing da numidang pung taraga minute kuntrarom chapa matam da sakangdaba singna bom thamjinduna miyam da akya khang pohan ba thawongbu yaning da ba phongdoktuna lamdam adongi mera paibisna ngasi laizing ning tholam pakta wakan mifam chathakre wakan mifam aduda saru yakhibi lupki secretary indira na phongdropada police laktuna bom adu asoi angam yauduna laukthokrabasu chatharali ba thawong aduna miyam da mi paiba pohan ki Kanana Karigidamak Tawong Adu Chathakibano Asigwa Tabak Asi Matunda Muhana Tawiganu Haiki Muhammad Hasmat Ali alias Oza Babu San Huran Bani Haiduna Hatkiba Tawong Yaning the Vafongdotuna Emesta Infal Isnasinduna Kairao Litan Makonda Ngasi Wakamipam Chathakre Kairao Kendra the Leba Mahiroi Oza Maira Paibi Amadi JSC Gibu Kana Wakamipam Aduda Saru Yaki MI Kana Taudosi the Chenaba Musing Faduna Chera Piga Dabani Haiki MSTA General Secretary CS Santakumar na Sarkar na atubada bihatpa asi puthok piduna ain gi oiba matik chaba serak pikadabani oza singbu ikai khumnaba utpiyu phungdoki lamdam asida lairiba foruk pudimak nusi chanana santi oina hingminana ba pandamda khananena ba mifama ma ngasi konthauza tribal community hall da pangthokre Nipko Ichel Konthauza tribal amadi Konthauza mamang ragailong na punna sinduna pangthokpa thoram aduda Nipko gi president Medun Maring Ichel gi president T Ibemcha amadi K Gaikulin Rongmei ni chingba mioi kya susaruya ke Maira Paibi lu chingbi sing amadi Mahiroi kya na saruya ke ba thoram aduda Mapi Council gi advisor TS Manihar na Pikraba Manipur asida tongan ba furup singi marakta nungsinadana tokai tananaba amadi thazanadana silliba asi Bharat lengakni maramaduna ekoi punna gyam taminaduna amata oina leminaba mathautai ekoi gi horafam amatani haiba wakhalonda mapalgi thawin sing jahandanaba apunba Manipur ama sagatpa matam oire phongdoki Hosing Manipur da tongan ba furup kunsa manga sina magi akal ba furup sing na apika furup mayam ji yo san narkanda aina maitai ni aina nagani aina kukini aina koigi group ahum si khatang maru oina Manipur da aina thamjarage ahangada masi thamnarkanda aigi group na Manipur si adugi sarukina aigi ni aduna aigi lamduna akoigi ni haiba mi duna akoigi ni aina dum satpa group amanasu haiba sika chamana wakalon je dum satpa group amanasu sigi wakalon je dum chadra leiba
सिना मरम वर्का नंगसी सोले बदे ngasi कोई इमा लेबक मणिपुर से आईगी नि हाय वाकलो से सेसिदा आईगी को वाकन से सपर मरम वर्का दा अखोय ngasi मणिपुर जी काय भी हाबगी अदुगुम रब अति बसी लापक मसी काय दनबगी दमत अखोय ngasi ज्ञान तामिन बदो मथौ तारे हाय बदुदि अदुदि सेंदो दने अखोय सिंहन जरे से ngasi खुनाय अमा चाखवत हमदा पुयाना अचौब थौदांग याय हाइना पीडीए गे चेयरमैन टी मंगी बाबुना फोंदोक्रे वाफम सिंह असि थाबोम अमा चुपना पुया मै थाखिबगी निंसिंग थौरमगा मरी लेनना लमयान संगनेदा पुया मै थाखिबगी अपुनबा निंसिंगलु पुमा निलना सिंधुना पांगथोपा डिबेटिंग कंपटीशन हौदोपगी थौरमदा महाना फोंदोखिबनी थौरमदुदा पुमा निलगी चेयरमैन लाइनिंगबा मंगी अकोम लुप के प्रेसिडेंट केएस सोमरेंद्रो अमदी कंगलेपा कैलेंडर बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट कैसाम इबोम चाना जिंगबा मियोइसिंगसु थौरम मपुसिंग ओइना सरुक याखि किल सीएल के अमकिल अमदी नुपी समाज के लुचिंबी सिंसु थरमदुदा वांगांग के पुया मै थाखिबना अपुनबगी सतमदा कायथरपगी ख्वाइदगी अचौब मरमनि हाइबा टीमदा पांगथोकिबा डिबेटिंग कंपटीशन अदुगा मरी लेनना थरम मपु ओइकिबा लाइनिंगबा मंगीना पुया मै थाखिबासी कनानो हाइबा चपचाना थिदोकपा चंगी हाइके अकोमलु की प्रेसिडेंट सोमरेंद्रोना पुया मै थाखिबा नुमित असि अमंब नुमित हाइना पालन तौदुना लाकली नुमित असि सरकारना सुति लौथोहनिंगी हाइके एमएलए मंगी बाबूना मखा तारादुना पुया हाबिसी खुनाय अमगी ख्वाइदगी मरु एबा लाइरिकनी लाइरिकसिंग असिदगी खुनाय अमा करमना हौरई अमदी करी तौगदगे हाबा याउरी हौजिकी मिरोलना पुयागी कानाबा लौदुना अफबा खुनाय अमा सेमगनबा होनबदा मियेंग चंगनिंगी फोंदोखी कई पुनमक्से मसिन हजिक्ति अखोइदा मतेंग अदुगी मतिक यामना जावना पांगदना अखोगी सकनोसे फुरुपसे बुसाफनबा होनबदा सियासो मतेंग ओइरी अदासी मयामसिंगमा हौगलाइबा अखोगी यंग जनरेशन सिंगसिदा खंगल हौददना मदुना खंगबा ngamdabagi kanu mayam ama अखोगी कनोसिदसु से लेतब नते अदना अखोई याबो मखैदी अखंग पुनमक्ति अखोगी हौगललिबा नाहौ मयाम सिंगसिदा मथंग छिनरमबसे मसिदी अखोगी मतंगाइ फदबा पोरमसु ओय थांगमबन केंद्र की मरकी मिखलगा मरी लेनना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इम्फाल वेस्ट मियांगीदमा कंप्लेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम अमदी कॉल सेंटर हांगदोले 24158845 ता मियामना हांगनिंगबा वाफमसिंग हांगलकपा यागनी हाइरी पावगी मरकता नातेबा ब्रेक अममो हौकिबा नवंबर तांग अनिगी अयुक्ता कोंगबा नांदबम लेकाई मोरीबदा सीना फंखिबा कैराव मक्तिंग प्राइमरी स्कूल की हेडमास्टर मोहम्मद हसमत अली एलियस ओजा बाबूबू हाटपद चेनबा बरालेबा म्यूसिंग आइन गी ओइबा हकपा चेराक पीगदबनी हाइना सोशल कंस्ट्रक्टिव कमिटी कैराव सबल लेकाई की चेरोल अमना फोंदोरली पावगी मरकता नातेबा ब्रेक अममो ब्रेक मतंगदा मुखना तराम उचरी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी ना जिरीबाम बो मपुंग फाबा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अमा ओहेलु हाबा दाबिदा ngarang नवंबर 3 के अहिंग नुंगयादगी हौना चथरखिबा मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेटा ngasi मिदावारा पुंग मरी रोम ताबदा जिरीबाम लंखाई टोल टैक्स के की ममांगदा खामदुन लेबा टाटा 407 अनि खोंजंग सोगतपसिंग थवाइ खरादि टाटा अनि अदु जिरी कैथेल लोमदगी पोचै हाबलागा इम्फाल चनबा लापदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट सोगतपसिंगना नुंगना थोमजिंदुना गारीगी क्लासिंग थुगाइ खिबनी नबाद मणिपुर रीजनल ऑफिस की मखादा पीपल्स डेवलपमेंट सोसाइटी न्यू जेकोन सिंधुना फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस कैम्प अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की चाइरल मयाई लेकाइदा पांगथोखरे हौदोपगी थरमदा मणिपुर रूरल बैंक कक्चिंग ब्रांच के ब्रांच मैनेजर एच गोजेन चाइरल ग्राम पंचायत के उप प्रधान लाइसम श्यामो पीपल्स डेवलपमेंट सोसाइटी की सीईओ टीएस बिरमंगो सुसरिया के कैम्प असिदा तोंगान तोंगानबा सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर चामरोमना सरुक याखी नेशनल हेल्थ मिशन सिंधुना वर्ल्ड वेसेक्टोमी थौरम लमफेल मेडिकल डायरेक्टोरेट ऑफिस पांगथोखरे थौरम हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर ओ इबोमचा एडिशनल डायरेक्टर एच रंजित सुसरिया के डायरेक्टर इबोमचाना वेसेक्टोमी असि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंगदसु पांगथोपा याबगी खुदोंचाबा लेरगनी जेनिम्स अमसुंग रिम्सदसु मसिगी खुदोंचाबा फंगनी अतै कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यावना अतै हेल्थ सेंटर सिंगिदी सेंटर सिंग अदुगी एमओ सिंगताना बियु फोंदोखी अखोय मणिपुरी वनदी अतोपतोपा हेल्थ की इंडिकेटर मयाम इंडिया की फास्ट ताना चलना खुदम IMR MMR TFR लो फास्ट ता चलना इंडिया गवर्नमेंट की मखल मखा प्राइस से फंगा चटपनी पीपल्स डेवलपमेंट सोसाइटी ने सिंधुना चिंगा मखादा लेबा लेमरल आर्ट सेंटर दा नुपिगी सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगी नोमगी ओइबा इम्फाल मायमागी फ्लाइट संगाई फेस्टिवल गा मरी लेना दे माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ना थमनिबा अथिंबा कुमथोपिनबा केबी एंटरप्राइजेस के कुंज बिहारी पांगंबम नापिल तौरे
Moirangkhomda pangthokpa pawi mifam amada mana makha taraduna Imphal Myanmar flight lehananaba thaurang asi miyamgi yengduna yamna wana honaduna India government tagi charter flight pahananaba ayaba lokhibani masida athingba pibana Manipurda lam koibasing chang hantananaba maram oihanbata natana Manipur miyamda chawna manghangani haiki boy bhava khoi ki direction ya go sida atopa flight makhal lam te ki tartaba chu yabur adu pidalai aro maruina thinguna maram oiduna for tourism je na amna asuna ka de lakani haina khalami go singa se thingre khamuri lakta go orgadi anyway tungdo so khoi ki mani sida lakni ndabagi wakhal ma soina poken haina haina asa asa tawi aro masi amna free and anona mayam so ticket adum kapidana masu full ano wega pairaba amtam mayam Khetrigao Kendra gi manung chanba bamon kapugi tongan tongan belambi sing chahi ahungi mamangda WBM lauroga thamlambadagi ngasi fawba sembidre lagliba tang tara manga fawpui manung da sembidravadi lambi thingba yauna akamda khongjang kaya jangsilagani haina Purairomba Youth Club ki General Secretary N Bangkim Chandrana phongdokre aikoi kaigumba aikoi November gi tang 35 fawba sida kaigumba honorable MLA na kaigumba lambi si koila sabage koi response pirak tarap taragadi aikoi Praja miyam ka loina na ikoi taseng na yaibok lambi asi ikoi thingjan bagi ikoi khongjang ama akan ba khongjang ama ikoi sanction jagani Haukiba November tang ani gi ayukta kongba nandebam nekai moribada sina fangkiba kairau makting primary school gi headmaster Muhammad Hasmat Ali alias Oza Babubu hapata chenaba baraleba musing ain gi oiba akpa cherak pigadabni haina social constructive committee kairau sabal lekai gi cherolamana hairi Taasigi kumathoida pangthokodoriba Thongju Kendra gi maraki bikalda MPP Thongju Kendra Committee na BJP gi mirepta sagotpagi wafam leite hari committee asigi general secretary gi chero amana party president na BJP mirepta sagole haina media da fonglokpagi wafam gi matangda Kendra Committee gi oiba mifama ma pangthotuna nungaitaba phongtokpaga loinana masi matang chadaba amasung chumdaba mani haina lawi hauzik oirakliba phibam asigi matangda MPP na BJP bu hatuna sagolubagi matang chadaba amani BJP ga alliance taunaduna common minimum program amagi makada chapminabasu natabana BJP gi mirepta sogotpa haibasi Kendra Committee na ya bahongna de haina lawi haidi MLA Bizoina ningthamgi maru marang Kendra gi longmi singda yanthokre hiramasiga mari lenana MLA na lawro loirba matungda lobuk sing hangandana thamnana ba panamda maru marang yanthopani phongdroli motivation program ama pangthokre tharomasida society gi CEO TS Biramangol IMC gi counselor M Subhas Luang Susaruya ki tharomasi gi resource person oina Manipur University gi professor Dr Chingnel Mesnamna wa ngangke Ningol Chako ba kumaina lakpada Manipur People's Party na Manipur gi miyam da ya proposal pirali kumai sina machimana oiba amadi nungsi chanaba puraktuna santi level lamdam oirasanu hairi San Francis Diesel Daily Kungi Parents Day Thoram ngasi sada his ki manung chanba Daily Kulda pangthokre thoram sida Don Bosco Maramgi Rector Reverend Joseph Case School asigi Principal Kurian Susur Yaki Mahiri sigi tongan tongan ba nat ki ba thoram kaya pangthokhe AISF Manipur State Council gi Naral Sena Uniki oiba convention ma pangthotuna nauna thau pugadaba miyoi sing khankre executive member sing asigi manungda Longjam Tomana president Sunil Salamna secretary amadi Angom Sana Tombabu finance secretary oina khalle hari hauzik sanabagi pau Masigi sana bagi pauda Jurachampurna Jahi Tara Mari Makhagida Ukrulna Jahi Tara Taret Makhagi State Inter School Football Tournament ki winner oikre District Mapanamadi Subdivision Anigi Football Sanaroi Chamriga Nifuna Saruyaduna Komalapak Men Stadium Amadi Football Practice Field da Chathariba Jahi Tara Mari Amadi Tara Taret Makhagi Nupamachagi State Inter School Football ngasi luisin kre luisin bagi tharamda Yaski Director W Bhaktaras Amadi Joint Director TS Pramodana Tharomapusing oike ngasi Jahi Tara Mari Makhagi Sanakiba Roba Match Jurachampurna Ukrubu goal mari amada maithipa piduna winner oike Jahi Tara Tare Makhagida Ukrulna Jurachampurbu penalty da maithipa piduna winner oike team animangna apiba matamda goal ani chanaduna draw chapadagi kick from penalty markna decide tawbada Ukrulna Jurachampurbu goal nipan tareta maithipa piduna winner oikibani winner oiraba amadi runners up taraba team singda certificate amadi trophy sing piki
Jomi Football Club Churachampur Laktabadagi Manipur Police Sports Club na Taramathoi Suba position takre. USA Cry na Tropu Nambobu Maitiba Piduna Tara Suba State League Mapan Suba position takre. Kumukcham Ingocha Singa Memorial Trust na sponsor Tauraga All Manipur Football Association Sinduna. Infagi Mapal Kangzebunda Tim Tara Nithuna Saruyaduna Chathariba Tara Suba Manipur State League ngasi Kumalampak Artificial Turf Ground da Taramathoi Suba position gi sanagadaba Manipur Police Sports Club amadi Jomi Football Club Churachampur gi match da Churachampur laktabadagi Manipur Police Sports Club na walkover lauduna Tara Suba position takibani league asigi atopa match amada USA Cry na Trupu nambobu goal mari ohumda maitiba biduna mapan suba position takre USA Cry gi goal mari adu Y kilong na goal ani chanki atopa goal ani aduna CS Rex amadi El Loyanga bana chanke Trupu nambol ge goal ahum adu TS Sankar na goal ani amadi A Romex na goal ama chanke hayeng ahum suba position gi damak nisa thangmai ban amadi mamang chahi gi winner Neroka FC sangak phongga sanagani Manipur Hockey na laleba November 22 dagi kumapan fawba Kumalampak Hockey Stadium da Under 16 Men and Women Hockey Tournament pangtholagani hari tournament asi yawadaba club amadi association singna sanaroi singi list lakleba November gi tang 10 fawbi manungda pikhalaknaba khangalakli Manipur Archery Association asinduna Kumalampak Sports Complex ta nupa nupi archer yankhai thoina saru yaduna chathariba Mapan Suba Mini Kuntra Suba Sub Junior Junior State Level Archery Championship Indian Round Fita Recop Amadi Compound Men and Women ki ngasi pangthokiba nupi machagi 50 meter bronze medal match ta VAA gi S Dilina na point chamaga kuntraga manga fangduna mai pakre unit asigi A Meneka na point chamaga kunipan fangke nupa machagi pangthokiba da Sai RC gi S Rajendra Amadi VAA gi A Tonsana na point chama kontratare fangduna tai tabadagi nearest center da Sai RC gi S Rajendra bronze medal laukre Mita Umbudra ge Recop India events ke nupi gi bronze medal match da Sai RC gi Y Rosni amadi UAC gi M Rupam point manga fangminabadagi nearest center da Sai RC gi Y Rosni na bronze lauke nupamacha gi pangthokibada Sai RC gi chui na point taruk fangduna wina oikre unit asigi W Ronald na point ani fangki All Manipur Gymnastic Association asinduna Kumalampak Indo Stadium da unit Nipan ge gymnast Marifuna Saruya duna chathariba kuntratare suba sub junior amadi senior state level gymnastics championship ki ngasi pangthokiba chahi tara makha sub junior boys vaulting table da HU Lari Yambam Lekai gi MD Isat Ali na ahanba HYC gi I Santos na anisuba amadi HYO gi S Endeavor amadi UYC gi TS Kelemba na umsuba takre category asigi floor exercise da HYC gi S Endeavor HU gi PH Tokyo na ahanba amadi anisuba taki HU gi MD Isat Ali amadi UYC gi TS Kelemba na umsuba taki category asigi nupi macha gi beam balance da HYO gi Y Romila LYCY gi Joystree amadi LP gi H Tanuja na makomathang taki floor exercise da LYCY gi Joystree na ahanba UYC gi Y Romila na anisuba amadi unit asigi KSS Dipana umsuba taki Jahi tara mari makha gi junior boys ki parallel bar da UYC gi Kes Madan Kumar Pomel horse amadi vaulting table da rising club ki Kes Arjun Roman ring da unit asigi Kes Arjun floor exercise amadi horizontal bar da UYC gi Kes Madan Kumar na ahanba takre Imphal District Football Association asinduna SWC Common Ground da team kunna group adi thongna khaidoktuna ngasidagi nahakpam apabi Memorial 3rd Division Junior Football League haukre ngasi ahobunum ki sanakiba ahanba match da Angtha FC na NYC bu goal ahum amada amadi anisuba match da IYDO ningthaunai na KMSA bu goal anisino da matiba PK ngasi nongmi ba ingasai pau pizari ICA Lamfair Pataki Famba Pau Betung in Angasi, Quitaki Sabasi, degree Celsius, Kuntaruk Dasmi Nipani, Quitaki Imana degree Celsius, Taramari Dasmi Anini, Nungsitea Waisim Manigi Chang, Ayukta Chada, Marifutaru, Nuntidana Chada, Yankimapan, Nongjugi Chang, millimeter Sunyani. Let's look at the Murava Pamukana, Izari. Hongju Amasung Tamaban Kendragi, Maraki Mikalda, Bidep Taruna Lamba, Taunagani. Congress na mai parliament chahi humda tawkida bathabak sing chahi amagi manungda thongju kendra gi thabak paita kan haina chief minister na phongdokre
कांग्रेस वोट पीरबदी मणिपुर थुगाइबदा अयाबा पीबनी हाइना बीजेपी मणिपुर की प्रेसिडेंट के चावना हाइक्रे अमदी पुलिस फोर्स खक्त ओइबगी महुता कम्युनिटी पुलिस के थौदांग लौदुना मियामगा नकलना चमिनबा तंगाई फदे हाइना डीआईजी रेंज 2 डॉक्टर सोइबम बोजाना हाइक्रे ISTV पाउ मतान से सजरी ये स्पोर्ट करना